Гымыя спорт агетигер улус табыгастақ сетейлер болан бедді. Ол күді көңіл тұстуға Азия чемпионатыгар Аял Лазеров, Россия чемпионатыгар көңіл тұстуға Виктор Лебедев, марафонға Сардана Трофимова кығыл көмес мәтәлілер ұлдылар. Бәға Челябинская ғытылы тұраттықы квандоға андайды чемпионатыгар Руслан Паисеев, манасерге дзюдоға Европа кубагар Татьяна Мисайлова бронза мәтәлілерге тегістілер. Бүгін Россия чемпиондерін чесәтілер. Пресс-конференция бастығы жағығар бәхіс төгілін дөйді чемпионы болар үрдік ақатық себет сақа сәрін білдер бағыға Виктор Лебедевич честәхін ұтылына. Виктор чемпионақа күтітін тұғына кәпсайта, опыттақ боламын ұяғын төхеретігер ғырқаттары көрсібәтім денетті. Старший тренер Владимир Кириллин төхіда үс метәлге әріміппетігін бір доолы бұрыдавапын Дагестан күрдік тұсту сағымай сайдыбыт сергер қиықтары барынан тұғынылар денетті. Виктор Асадин бейін атын ехан көхір. Онық баланаты бұд, онына өлетін қамданы сүкүйден бері. Он это кем искревен Юргун Егор Пономарев все николактар окуда кенер Россия сборный состава кенер сборга тахалдан турнирдан тахалдан все класстан жөшем гертре. Оны бу чемпионат көдө бүдүн буйтнан барта состав болта бастадылар. Уркыларда бадан бар сборный команда члендері Россия кене. Onun bir uğratta bit kene sastır xotqari eder kuduput. Onun bir haqsa иникелек беттен көрөбү. Кырсүйгө бусатыру болуктак кадеттарга Россияга бастырыхин күрактыгы тылактары келесиртлар. Кыйбыт багыска Виктор Лебедев карчынан премия тутарымден бигергетти. Чемпионга тусту федерациятын атыттан сүйүз бейхен министерство атыттан сүйүз тынча карчынан премия тутардылар. Эти сумма аңарын тренеригер Иван Дмитриевка анатлар. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Награждение проводит министр спорта Республики Саха-Якутия Гуляев Михаил Дмитриевич. Көрсүхү 2 чаагар Казанга классическая марафонга 4-2 километрге 2 час сүрбө 9 минута сүрбө 9 секунде биремени көрдөрөн финишка үйе бүлүттөн төрүттәк Сардана Трофимова бастыгынан калан кыгыл көмүс метали түһүгөр кетти. Бу көрдөрүтүнөн Россия саңа рекордун олуктоодо. Эрде көрбүт интернетке трасса сирит хүләк тахылак боларын олен жарпытын бардын основной сыргоңар хатапыт даже бүтек үлелер бүтүн бүтек разминкалар бүтүн бардын сырдак трасса булан Казанга сыр онно үлелерпит олен белеметим дейбин. Сардана кетенче 10 сылтан үтөләк мастер Татьяна Жирковага жарыптанар. Эникетен олимпиадага белемнени ытылды. Сүймердемит командага үс сүйрүк киреребит билинги тургунан рейтининен беги спортсменка бит үһүс көрдүрүләк ихер. Бир дыйлактар Сарданага 7-5 тренергер 35 тыгынча спорт министерствете сүз тренерге 5 тыгынча харчанан премияны туттырдылар. Günlerge ulahan setihiler kelbitterinden psikolojinin spordu sangaratçileri, barı trenerleri, barı sportivne lehitleri spor ministersvetine atıttan eğaddedivin niketin dağınmanlık kıyıla kotular kayıtlar. Bu kurduk bayınayda Gımıya Olimpiyske körünlerge setihilak bolan birdi. Nurgan Egorova, Vasiliy Slipsov, Vasiliy Paselskay, Saha Televizyonda, Jakutskay.